Soli Makamo, Body Jiwane, Dileti Geniase. Eleka Jiwan Soli Makamo, Mandla Gingirikani Babuyili, episode 2. Ita isa mahlweni interview ya mina na bona but Mandla loko hi qhina siku leriya a hi qhinika ku ma va honest hi ndlela leya ya ku mi byela muku Soli album ya yi kahle swi ya hi vuxaka lebyi ni nga na byona na artist cause akanye ngi ntala ku va na vuxaka na ti artist fana n'wina G1 man swi swa botsuri mtani khomela mi G1 ona loko ni ku tiva ngopfu wena we interact on different platforms na swi kota ku va ni twi nga ri ni na access leya ku ni nga mi byela ku ri album leyi wa lunghisa lana la van'wana va ta va fika ku hina no Mr Sim ni nga cica ku ni vula se kun'wana ni vurini mi kuma ku ni nga ri artist leya yi ve offended leswi ni nga swi vula ku ka ni feni va honest mara hakanyingi loko ti video ta mina mi ni rhandza ku vulavula hi swilo swa positive kumbe loko no va na criticism yi fane va constructive in a way ku ri ni nyika swintshuxo swa kona ku yi nga ve yi dlaya munhu ma twisisa okay hiku loko ni ya hi sweswo maybe a ni nga ta jikajika la strateni yeah oh lera loko mavula moka mi nga vuli kun'wana kahle mo ni mi byela leswi vanhu lava kota ku twa ku ni swi vurini i vanhu lava va yingisela ku interview ta mina hi ndleve yo enta kumbexani ti-analysis ta mina hi ndleve yin'wana leya vukarhi hiku leswi na swi vula nkarhi wun'wana kwa ku ni swi vurini mara ni tlhela ni swi pfala hi ndlela yin'wana mara ku swi twa ku ni swi vurini swi la a fane i yingiserini swi la i ni yingisela mara nga ni yingiselanga ya that's why mi kuma ku vanhu vo tala va ni misinterpreta mara ku va ni yingiserile mara kuma ku va ni yingisele maybe with a perception yo karhi va lava ku twa ku ni ta ku yini a ni swi vuli leswa va lava ku ni vula swona ni vule swin'wana mavo se swa humelela sweswo okay loko hi cheka ka ti-artist leti nga kona a wu languta ngopfu ka ti-artist ta Xitsonga tanihiloko hi ri ku tirhisa nga ririmi ra Xitsonga i mani lomu n'wi rhandzaka ngopfu ka ti-artist ta Xitsonga mi vula ka hinkwavo kumbe ka generation na sweswi hinkwavo okay mi ni rhandza ngopfu kokwani Berman lava la ka MJ Hlungwane okay ni rhandza ngopfu MJ Hlungwane kahle MJ Hlungwane ku music lowu loko ni kula ka hina a va tlangwa ngopfu wona okay yena na va favor swinene leswaku na siku loko ni kuma nkateko ku va interview ka Nkanelo wa Gingirikani ku nga va a big honor kahle MJ Hlungwane ya hi vona lava ni nga kula khanisela vona na swi twisisa loko mi ku nga va ku ri ku honoriwa ku kulukumba loko siku rin'wana vo ta ka channel ya n'wina na mina ni favor George Malek okay ku nga va ya loko va ta ka ni va byeleni Soli ku ni ta vuya se okay a vuyeni ka generation ya sweswi ka generation ya sweswiwani swa tikanyana mara endleka mi kuma kumbe munghana wa mina ne mara a mi lava ku vula mina hayi twanana hi leswi nga ku humeleli ka channel ya Mandla Gingirikani ka nongonoko lowa Nkanelo wa Gingirikani vo tala veri ni favor Mr Post okay ivi van'wana vo tala va ku ni favor Ben Mahenga se a na ha swi tiva n'wana veri ni wela ka Team Shirimani van'wana va ku mi wela ka BMQ exactly so exactly se mara ku ri ku mi wela kwihi mani wele hele ka music wa sweswiwa kahle ku ngo va na ti-producers leti ni ti rhandza kahle ni rhandza ngopfu ti-producers than ti-artist hi the producer leti ni rhandza production ya Prince Rangani okay yes the production ya Prince Rangani twa yi bela kahle swinene okay ya maendlelo ya yena ni twa tsakisa mi Team Shirimani kasi ka Team Shirimani a ni swi mara no vula vula swi nge endleki munhu a favor coach ya Chiefs mara ya ri wa Orlando Pirates a ni swi endla kuma ku in favor Messi mara kuma ku Barcelona ni favor swi endla ku fana sweswiwani since Ronaldo asuka ka Real Madrid ana hi favor Real Madrid mi fambi le ka Juventus okay i leswi ya risimu rin'wana ri nga tshama ri swi hlamala ku va sala va famba na mutlangi va dzika ku sala a teamini okay mi wela ka vona i mani mi swi twaku ku lead andikoti ka music wa Xitsonga
ku mina I don't have enemies indlela ku ni ti byela ku munhu n'wana ni nkoti ku hava pakai ni nga hemba ku hava I don't have that ku ni ngari loko khi hanyela misaveni especially ka timhaka ta music is a platform leyi fanele ku create vuxaka. Okay. So mina as a person ni nge pfuki ni ku nzonde munhu kari especially ka tsonga artists because the reason ni sungule nkanelo wa gingirikana maybe i reasoning ata later nyana. Okay. Akuri ma ku nanguteni ku kuna gap leya ku vunanga bya Xitsonga kumbe xanta artists Xitsonga ativulavuli hi tona ka a platform yo fana TV. Yeah. So YouTube ite yini ke platform leya ku kota ku i kombisa va yisa lava ku va kona ende va ndla swa sona. Yes. So ni nge pfuki ni zonde artist leyi nga ku producing ka content ya nkanelo wa gingirikana it wouldn't make sense. Okay. Handle ka ku va mi kha mi izonda hi artist leyi twa ku leyi ya lava improvement handle ka lava va nga obvious handle ka leswo swa ku obvious ai so seni Mr Obvious ne Loko okay iman Mr Obvious bodu. Okay, but how's that possible? Because both to need being love and what I love grandin. Yeah. And I don't know but so live up busy by Salavai. Yeah, ba busy too much. We look falling ka market mara. I peni it was so seen. Iman lo muntu akuloyi mara. Ataba kahle loko o improve anyana lana la. Okay, munu vulavula hi episode leyi nga tshama ni endla ne. Okay. Ni boshita artist 5. Niku I maka improvement iku ntu ngari vasaka. Yeah. Okay. And anisituku swi nga vanga yini both Percy mfana including kan varanda swinene. Mara ntu ngari maybe maybe va swi tekini swa serious swa music anisitivi. Ntu ngari vasaka ntlheni vulavula na Mansa Ndleni ku ri production ya vona kahle mara anisitiku me ku va feature ngopfu so swi ndla ngari ni vatwa la kahle ntlheni vatwa kun'wana swin'wana swi tshamiseka swin'wana swi nga tshamiseki so va teletele vanhu lava va nga kona mara a hi ku va lava improvement no tu ngari va saka kumbe hi ku a va swi tekeli swa serious swa music anisitivi mara hina ha va rhandza phela we love those artists. Okay. Kuna leswa swa ku loko munhu and rivele ku vula van'wana. Okay. And it va very very controversial. But Joy Chiriman ntu ngari va saka na vona. Why? Hi leswa ntu ngari Boy Joy Chiriman va surrounded ngopfu hi ti yes men. Yes man. Yes man in the sense that ku a va swi koti ku vanhu lava va nga kusuhi na vona va tsundzuxa ku lunghisana la ne. Okay. So kuma ku vo va swi kota ku tsundzuxa van'wana. Let's say Mr Post andla album ka TS ne. Yona tapka yi n'wi lunghisela kumchani n'wana Prince Rangani kumchani van'wani va tele va bakulu va KK. Mara vona ntu ngari vanhu lava va nga around vona va chava ku va byela ku hey bot lunghisana cicana I been so mavona kuna yona mkhulu yi kota ku humesa swilo leswi swi tsakisaka vanhu. I mean if you look at the song ya Bengu I mean where is that production? Ileswi na tora ra music go fana luya and tu ngari va saka. Nsati wa mina va tshama va ni vona xitori xin'wanyana ka TV a xi tele vanhu lava va nga duma swinene va ku actor va tivaku swa ku xikandza loko xi voko hi lowa tshama a teke mara kha xi borha swinene xitori va ku why xitori lexi xi kha xi borha swinene so mara xi ri na va actor va ku duma se ni vuya ni teliwa hi mihleketo ya ku nkarhi wun'wanyana ne swi va kha swi vangiwa hi leswa swa ku hi mina Soul Makama ni actor switori swa tiviwa ka rixaka ra Matsonga va kombela xihisa xin'wana va nge aka ntsona va ku tata director xitori xi fika xi kuma ku na mina ni nga role model ya xona laya nkarhi wun'wana swa tika ku byela role model ya wena ku laha korota ngetela ya ku na problem so ni hleketa ku na swin'wana swa ku fana na sweswo i swilo leswi humelelaka ka hina and mkuma ku ako va vona ntsena va tele ngo vanhu lava kuma ku nga khale nyana a va ri ka music ne mara va surrounded hi vanhu va ti yes man swin'wana these people need the people around them ku va tsundzuxa na vona as much as na vona va kha va tsundzuxa as well. Okay. Kuna leswa swa ku loko mi kuma ku mi xiphayipanini mi fika mi kuma vanhu va lwa mi famba mi kha mi byeletela phela vo mana va ri kulweni
very mogoboza loko mi endla leswiya a mi twi nga ku magoboza loko ku ri na nhlangano wo karhi kumbe va ku ku na festival ivi se mi ya nyika report a mi twi nga ku vanhu va ta ku mogoboza okay a goboza leswiya ku goboza i ku landzelela loko sweswo ni ku G1 va mi vone hala maybe hala Thembisa Mifasi even if ka ni vulavula hi swona kumbexana va ku va vone G1 i kha yi dya ice cream mall of the north matwisisi and ni vulavula hi ku why a nga xavangi leya ya chocolate why a xa adile ya plain leswi ya ku goboza malo vulavula hi music because music is an art i swilo leswi swi nga kona ku hi kota ku dyondza no dyondzisana that's why the course ni nga yi endla ethnomusicology a hi dyondza swona ku vulavula hi ku beat leyiwa hi njhani tempo leyi yi famba njhani swa fambelana na organ leyi nghenisiwa laha na hi leswi a hi dyondza swo xikolweni so loko ke ni goboza swi lava leswi nga dyondza xikolweni and then goboza kahle mi dyondzele ku goboza mara a ku nga ri swa ku journalism swa ku you know if ani goboza vutomi bya vanhu man i John mani man rana na mani man tekile man i robe man mali mtasa kuma ku ani tala ku vulavula hi ngopfu hi swilo leswiya and hayi ku ani swi tivi leswana ani rhandzi ngopfu nghenela hayi ku hami swi tivi kwini hayi ku ani swi tivi swingwangwa leswi swi kola na swi hi tiva nyike xikombiso xa ku komba hi nyike xikombiso xa ku komba ku ma swi tiva Juan I tsikile le maybe ta vona ka level 3 okay but Mandla you can see swinene ku va mi endzeleni la ka channel ya hina ya G1 Solimakamba ku na vanhu va nga ku voneni ka channel leyi vanhu va nga yi tivi ku channel ya n'wina mi nga va byela kwini va nga va ri kona vhele ni nga va byela ku a famba mi ya searcha mi ku Mandla Gingirikani ivi mi subscribe lani mi tlhe mi khumba na tloko mi tlhe mi klika ku all ku loko hi ndla ti-video ta hina mi nga seleli endzhaku mi nga titimeli mi tlhe mi subscribe ka leyi ya G1 Solimakamba channel ni can see ayi so eka stores Dileti genius, body G1.